Unti Kennedy ono ne de na oye no eye ase de na omo de ye me no na ye ne ya no frɛ me sika omo ka som de ma me o ma fa ma me enti Ken see a Ken the ekoso party ni mu nyina no official on kasai ebi ka the base ebi ka so o ha after committee ba e cry bo ni dini ade still on kasai eye wanwa and we are worried Kennedy Agyapong obi a wo de o kan chese wo gini di pa obi a wo penasem na on kasai ama salam wan fo hu say the base o otchere on kasai how ntia me ka say o mo fa regional first vice no e ma me no mfa chairman ma ote no ho ye ni betimi di Kennedy aba party because me so me de MPP that time 137 the party di begu sabe ono na kan na mitie ndi ade na me so BBC aba yafun uti ase obi afun chopa power there sabe wo da form na pa chawa na njeze o krache na ya Gyamfi wonsam anameboa uti ase dia duro no asi nyina pepa ya ho chaw ni di nsam che uti asam cha umfa bibia nche ya de ko na de ache minia chopa o mfa ye kosinti as regional first vice because ko buku to gbe asu edi Kennedy mo asaba back edi na esi ebi nsi ada Kennedy baby adru no ehian kotodwe buo ne ya chopa na me de no wa pam chaw ana me kasa se Kennedy nkasai won kasai no on kasai wa edi senye sa no so no te edi yemu bi betimi de Kennedy aba after mo primaries one na kasa ya to o me na kasa me na di nkomo wa ma assurance party no eno de me na nko se ye nua panyin o di ase me ne o se o mu ko premise me man ka bi me man support no ena man support Ewura Bawumia because ye nutra sa na o de no Kwaku apia so ye bi an ka bi ba no training na sa de na o pay the vote na se me wa right to vote na me ko to aba na me ko di ka me stand de ma one person ke sa ba no popular commission na say free and fair e se me ye nutra me party panyin okay o te de bi na me ka che o say man ka bi nti ye betimi akore nim no no so ne di me de eye den the whole country MPP esumo duru omo o frɛ me a o di ase o ye bretu ni na me ye kon ni o di ase o se bretu fo de o mase ya ase o di ase adanse ya ase na me so me ye kon ni me free form na obi asuro so be fra kwasinti the whole country MPP because o frɛ me wan frɛ me ya be ka ma dwena kyerɛw o di ase o frɛ me wan frɛ me ya be ka ma dwena kyerɛw ye Kennedy Agyapong go ni timi frɛ me adana no mo koto speaker so aba no pa on to kwasi ho no that day na no frame me say ade cha no pa me mrakra o di ase enti me call me call fi o tran say asem no gra oba no o de nwan ya no di beto mu so na be ye ma gwen say me nua panyi say be o di asem ato mani mu a me mpupu miti na ja me see from edema wo mo enti wo say we na ba mi susu say ye mu bi ye betima akọ nanim ye hia no o de nwan ya yes ye hia no se panyin kasa no o di ase no de to na wo kan nya nam ba bi a wo ka efriba o ja chama akra branti a wo tu kwan wa ba bo party wa so ma bi the youth organizer 4 years and be free wona na tu kwan and chairman wu ye na MP na no later free fa MP no na we fena ona ba kwesi Afrifa wo so no frame se memra se metimi a memra magi chairman ampa mi finland ba bagie odi ase me bagie aso party ni mo a me beduru pempen so a yewura esiama eba mu a problem kakra ba se me step down ma step aside esika o mu ka so mo de mame no o ma fa mame enu hu abufuo ena because radio so kaka say bank kwa me de bank ka ena Kennedy frame ya go to a bank de kan bi man o ma fa mame ye yi wo from ma ko hian no ay kwasam pan enti me ka say politics o ye adwuma eso ni Kennedy Agyapong suban se wonti bi na me yes nipa be ka say me ye se nti wo ye first vice confusion na de beba confusion emma in the sense die dodo no politics enya wo personal wo se me fa se ode no Kwaku apia chairman beni na di agro 28 years ni ye nko da
eduru ba bia o kan side me so me kam side ye kura de ye de ayensie ati atamdidie edi agro e ofie akwasi we de on san ka on ka sa no e ko fast ka akwasi we de o dem je masa ja me panyi jan we yenso yenyi ni sei ni afa ansa na wo be ko meeting kura na se agenda mo de ko no executive mo di kan adwene ho fun so ye be ye we say confusion no enipa no bi anti ne say me de s one one me sana me pe no na say obu so be fa utumi so e de asisi obi a oni sa utumi ni bi ju de eno so de me mpene na obi busa say chema wontumi kɔ court nyina won kɔ court no bi da oh ai odene ho Kweku apia kuka akubia but you say wa kwakota wuni say me nya regional rep fair vice or second organizers say me TV so bi akobida na me kura me kwa brofo no mo kan mente ndi me kwa ile o ba say ukota na chi na ukota na chi na je asem no mo kan kura o betibi mente na honso ye nkatwi o di ase me ye ma bompa se nyankopon didn't sabeto no so obi ene wa o bomusuo di ama no yes we say kan nya party sem die ye ono an business die na so ye party die ye nso ye ni party die sabio babrum cross me yale wo behwe me koda fu ase wo behwe me say obi ene o be bo atina crofo kan say nka o say nka hu say chama kwasi tinso agegina ma so o na say me nya lawyer ni me lawyer ye mo fa se o ko so ko bi aye afo ko anhwere bo ase o gina mba do mo ho idi a na menua panyi jojo duro adubi ase foma so no so ko bi ntia dance ye rap mienu e na di na chi ndi ya ibi ndi ye nko bo so mtwe o mo so rap ko bi ye dai ono ani chama ko se mi hu so ko bi da Jamaicans ono kura den go na mu a ka bo so ye kokokoko fe okay me hu ntimi kaso wa ko ya na dom na ye ko ye pese tension bi a bisi o yeah okay enti ma yenko ye nim na no Kennedy kan kam aka bia sem ya ma me kan o ba bi so se o senka o man serious pa o senka Asante region de ekosunti o senka NPP nka egu o senka electoral commission kra no revoke some license on their mama because as a party o stronghold unni party office I will pretty there me bedi constituency chairman na me de masase ama AC party office there ma former party office me there obi enu obetima ka se oboa me one city the emre bi ye omu penti no yes NDC yes me there one see yeah na me sit down asase na me there akuma efe o tiase o ko de no ho a constituency a o ko de obu di party office kwabere wabu o si na bono sign kwabere enough o de wo police station no wabu na o si na bono sign na me fa wa che e wo fa wa che obu o si na bono sign oh okay o tiase those days every town biana or the no gwagwapia party office every town with the constituency ani pato ayitu nani ade na munyina nso so ntimi amfasa effort na me hye regional or the no onye party chairman me na me party chairman if master say yeah do a obeye anu ntia ye say o mayi bi o mon tranche ne ne mefa party ne me anwade o mayi bi yantimi nkaso o munyi o dia say o mayi bi o mon ko omun tranche no maye council of elders o tia say enu bi ni empese wo de no kro bi be contest no say sika o de betuto fu e be ko rounds ni nyina no ke empesika information party office eno o kan but we see what kind of say ya na party no sometimes some ye consultation what is say me kai say first ye ti say Andy Andy apia kubi and ye tini this over contest o de no na ekodae any yet say chairman kukufu yet earlier or yet in the can and it is also called general secretary or something no and the position is national council member position also or then who you we are telling you nanko wabepe national council member so a lawyer ni ndio hono de brofo no omo ka no ba na say yen ko dwom ko pa che ode e pa so obubu kotogedie ono omu wapa ho
Also, why you do more market pen? Market. Why campaign or market? What videos are? Now, market on one. Don't go to the MPP in the power. Or then also to the constituency, no constituency chairman, or divorce by Asante region. Now, region, say, just small portion. Constituency in here. Yeah. Or also call constituency one time as 2 times. And no DBD MPO. Any uncle the MPB. Yet, Yatanam, and manage party no constituency. And Sunday Deba. And you also wo chairman or the who could appear on the post. On the post. I also wo on the post. On the post. Ucha Adena party. So Mutano, it's a Munya party, no yet the Shamonsa. No money 4 years. And me and Shadi. Party the Beja Kono, and Manipal, as Ababak. And you want to say that more people. Oh, you never permit about Bomudi. Some of the men can be awesome. What a baby will be Eddie. Yet more. Yes, you know, any more said to young woman, any woman, and yes, any more. Now, party never flew on sour regime. I would say, and one or much more person. When I say a free croffer party could almost say, see, young woman. What be as my whole can say party flew on Sam, meaning that a young croffer party could almost say, or Mona, yes, I did. Make a young woman. Me go into details. Young woman, you know them. But would you say a party now a free woman and Salas? Why ye be? Because only be. Because only in the Pacrono or Munya Biana, Bablinyami. O my be a ye. Mumfa party in Jenny Power Fonsa. Near she manage, near she Ato. And not yet. Woman as a sanko for gum. Oh, now you are Champon. So you be where research officer. Or not you are being. Ono di Kennedy pa o mo charge university in Poleno o di azenanka wono national council no wakobi o di politics aduro no zuba mo star no no bi ni kutaye zuba so ya makula ho fom na o mu nyina under training o di azen ona training o mu nyina na fom na adanso o be ma be na ni ade nchame I see na me training ma di ani adi hye mu so unko ensan tsanka kwasintinka eka nyani adi anka politics ko anka sesam yebiem anamebo ahwa tanhye beto me so wo fom na ma na kan so da head ma anwene ho da because na minim say politics tanya regi ayi ehia kache fo ni biem omo fa party ni man so de no ye kache ni ba o di ase me me de me we from 5 man go biem but untumi fa brofo untumi fa ngoma ensise me o so ati ni nyina ya efie nyansa chairman Kwasinti omo fa party ni mae obi a waka bia ana ode no hwe de wo wasi abede no me ye campaign pa o ufro o ka ode no na se ho dia ene obi wakwa wo ma unka sa chairman Kwasinti wabre mumna na mumage na party no sabi ya hwan yesi na no mpanifo bi kura koshia is a Kwasinti na no anko chairman bi na obepe na me say na me nua ode no anko chairman na me so me ko bi abi ese me ta na chi but at a point na senka ode no ho anko a oh no ode no chairman ode no anko de region mu na abre chairman chairman gogofu o so abre say ni nya na start chairman o ya madam fu enu akura ye kasa ye din komo fine oh yeah ye din komo fine matisi so also aboa open but don kan me e de na o de boa me uko Canada na uko shia sha me baye ne ba me ba uko school ene wo ye ne doctrine en abaya na wo shia no MPP meeting no say me ba so de wontimi go ndc meeting na mo shia party office na hope say ho no wontimi mani bibi nto ba Ghana na o friend me na o ma me Canadian dollar 1000 that house is about 7,000 Ghana cedis na etu school fees for Canada why madam for also body now come on my boa na we na free na me to na me nya kokofu akoye EPA chief executive wa ma madwuma anye na wo koma me 1,000 Canadian dollar achievement wo kwa me nkan nsa beta wase dan so de wo don sam dey o de ma na me so me tigana na sabio enye sabi e you can say bi obi am so ma bobla o kumasi ya o di ase bi obi am ma bobra pa so me say so no media ese me ye de me so ma hebi so enye obi asabi o me na ma sabi odoku na me sesere na ma die dabi etimi madam for no e de bia ba bi otwere to ye no wan twere ne ye
sika o de ma me na $1,000 Canadian dollar wo se sabaga na sika ma 7,000 o kan you wan chere o ti ase nti ono no o ka se me fan send me ba no no ko no o hia no ntimi ama ne bibi ave de me tell cry say o tu kotua me bas covid bitimi tua Canadian dollar 15,000 16,000 stabista ambitua eno e just covid e ya da fo ne mo na me esese onko ka say ni nua ne me okoye chief executive no o ma adwuma we ono de apagya me eno de nka me nya no na so ka we ya we say me fi say bi kra wan kan sa na media for ben wan ya sa ko tinti be ka le bi say no de ni matio nya se matio o kan sa eno me ya no a kire no sika o de ma $1,000 Canadian dollar na akosinti na nkwa sika se na me sopra okromu but eye efe o jima abi mami the bagger is an efe abi get asamwa o dia ze gi send the mami am part me gi me dey send no nti wa boa wo ba na nche se na ewe boa o ma me o ba chop money we dey gaga chairman kwasinti te si ai chairman strategically NDC a popular Ashanti region mona mo kan de me ade me hu de oh say figures no actually figures say omunya voice no be kan yeni yeto yaba na kienso be nya bia ka abufuo ya nkwankoto but omakosoro e abufuo ne bae ye abufuo no tie se omomfa ye mra nya sa abufuo no nya ye nso avuma infri ho nya oma yibia na akosoro e abufuo ya omudi ye ba sa abufuo nyina bekofo Sadia no aya na ekoso se ye kotoa mo kotoa basin party internal elections bia no na mafia ekoso no we are no say because they say from the look of things constituencies ni na obia a raise consent say party ebi wo court the head definitely beba NDC etasi odi ase na anso ye stronghold no de wotumi se nipa no doso nti e den abon se nipa kakra bia mistakes bi beba menteme ho ase ni nyina ye kasa odi ase nyetam bia na meka tam bia na sabio MP sam no ni sa chama prime minister no ebi wo kra na se regional rest ni bi efase we de nkenya hia no so also bia party no power also opposition ye de bema ni nyina ye kasa wo tamle kwa ye be ko premise for MP no MP bi wan se yeto no so aba but untu emra no so nkire sa enti no ofase e bia wo ye regional rep mafase ma frɛ nipa no menua appointment the ward district me doso nye MP nko wo cheche nyoma mo kire no oh ye ba untu position wo be fanie wo dia se govern appointee de enye emra na ehye emra no sekora na ye president no ena edeba untu position ni menua munyai ma woni eno no ye enkana MPO ye kan dem munya ma menua no onko ba konko na dede yo bia eba district one na constituency one enko form muje hwia ono so kwa no na chidifo akasa sese ni a promise me o momon pa e ni nyina party ni na power eba yi nyina atodwe so atiase na wo anya ne sa na so beje mu democracy we nkopre dia sa problem de tambia beba sayeni ye be leaders ya ba bia esese ye pa nipa ni bia cha menua sise situation ye wo mu nie ade no kra so ate ye kopa bia beka ho ebi won so a party no betime aye investigation wo constituency wa papa sumesi ye sa de ne kwa problem beba eno no o mane nkoto ni sika ni kakra no odi kofie ni ntungu na ne nakasa yura so de wa ko parliament ni bida unim positions e wo party ni ewi a ebia board we kura no ye de wokoto so ana meboa party no power na mom unkota ba ko achi enkoye dede ama abufuo nyedan emma ni nyina ye kasa tana politics ye no na wuja no dede ni ba o kwa wa ni dom na ye den ene mu na munya de munya mienwe sana party se moye eno na anu ye hunu yo ye cheche ni pen bebre na so mempene we nko no post ampa enso na obi be ko no post na make an wo say democracy ye mie mu no ye kasa quiet e ofie enu bi na ye wura efefanto o dia se no ye no enye se na obi nkontasi obi o ba bi wo ni papa o bibi se be kwai mo no
utimi se mema ho pa but eduru ba bia eya na kasa oni nipa na wo be contest na yehwe na bia asam kan do se usu ne de ne ko ne be yi a na omo pre no opponent for no ya fase ne no makasa munyai nso e ba party ne ba board over 10,000 odi ase ye de kwa kwasha obi adwumbe ye fine nanya mempere am obi contest en dabi ese so ye homework no ewie. Okay, I see chama me 2 questions am busa wo so adwenkyere wo ho bi ba ko ye eje so tension e ba ho no yeah onia kwabra boat yeah what get you closer me what share ma share ba me matisi say intervention bi a why intervene wo one of look room say san komodie no do hu and the mama quiet no e bi na me kan e kasa o hwa brantie no the way a o sitie ene wo mo nso a mo pe no the way wo mo nso tia senior sejon e kasa enkofa we akodi we achi na we kodi we achi na abia embam we kodi we achi na ene we kodi we achi na unwini wi obeka se onso ne de onso yiri ya mi mi so mintimi ma power na so ni nyina ye sejon e kasa so ade ase media na me fi se other side phone nyina ye ne obi ankasa so sabana omokoto a yenyi ehun film no monto aba emfa somdwe enye den emra odi ase enche se yewura Bawumia oni obi achi so bete se ese Bawumia nkofo ni enya no kore so no president odu fi se mistake no be enipa ni bi na ewisu ni din e de yesa de nanso aye manyosam yi de sa ne ma no so ya na ho odi ase ye betwa bi ata ho mene na ayepe ebi nso na ntesa bi asie bia obi anyai ni enyina ya nkamom tumi ni epe ye te party say ye the political power ye pe tumi o mani tumi no ye nte say bia ye de bo nwum kro na otweni asesa ntweni abegu na ye bosa ye di pe tumi e di abo Ghana fo so ti obia tu bibia ntum ni nkamom obia nya bibia o ye bia nkamom praye uyi ba ko a ubu ya na bu ba omo so no mo Dr. Mahamadu Bawumia ho no omo no so uko binkum ana uko Brian uko Kennedy ni ade a omo hunu say omo first ansana sa mo amukọ di echi eno no ye omo first ansana maba eno no ye time ye wo power time ye wo power even ye wura kofo Hackman eni san kofo yi asafo mafom so man she dan support on dapa bia ba go ba power no ono ni omo form government no ye wura Akufo Addo so what you say omunya no ya other side ye ba power no ono no formal government and not just obi bedi we the say na different politics no say na wompa men ka bi say na ye nka bi no so o dia say eno ye wo power u betima just ampa me boai because di animu na me campaign coordinator whatever eno u beju position the position o se ehu hia o se mu nyina mo ye ba ko ne ka bom do di Kennedy Agyapong do di Bawumia Agyapong do di Asante Bediatuo ye nyina ye nka mom yenya ye fun ba ko. I see running mate no ehon commander so o de se running mate de NAPO na se wo ani a NAPO na o de be ma no na obi esa pe bio na se yenti so obi pede but na yewura Bawumia so comprensa nsa na ye form government ana me wa dia na obi akoba ko no aluzu ayensa no bi dem susu se mre pam no obesa dia mo no na ngama bia ne mba 87.9 ana Asante Bediatuo obi pe bia o maintain me news ni obi kura be ni ti joko ebi ana wo no ati bibi me nyini me ntehwe ba wati bibi ba do nyini me nyini me ntehwe kura NAPO na so what you say NAPO na be running mate or MPP and SSS qualities be no woni bia SSS and now will be Asante region or qualities more than you NAPO dabi mato poto o se Sunday kura me ne na ye kokko for na che me ne na ko ni birthday no ko birthday ne ya we ono an SSS de man ye bo nya me mpae
so what you say sabotoy obi a nyina be ka bom na ya form one party ne dia akɔgye political power no ɛno ne hia na nya wuka ɛyɛ obi a nkɛyɛ ye di ka dia ma wo no ye nyina ye support no enipa enye bibia na be ya so me koi because they am pese nipa be ka se me ye ai me enye no ne hia be kwa o de ka se me nya na me dem fi se me metia wo na so nko ade a me bu forward o de se o ye nipa o so ade ase enye di oni bibia o ye bia na wo pe no nso nkere se onye ma wo man no se ne oba education ye hu ene mo ye ko na ge hu ne mo ye o se fata ono na se party ni sa de ne ko almost almost Afenyo ho ase Afenyo parliament ya monitor Afenyo ne contribution Afenyo nan say man for say he's not performing media economy nkabi sa me ganu me fair vice no say yemfa ma Asante Bediatuo no but so would you tum say mo election am lucy no na parliament the na course of parliament na ka ho bi na some na enya che opa nko some members ni sha so we count the time before 2024 before 2024 elections no 2024 elections so no na members ni difference one vote o just no heading it means that leader parliament leader e kan ho bi ne e kan contribute to election we tum za bi tum ba and there mo also won kan bi me pese me ka bi no de ya head parliamentary select come omo nka ye nka form de no be nya bibia na party asem ye di ko radio so ka o ebi wa efie adwuma ba wo de o gidi say on to aso on nyina adwuma say de o ye no parliamentary minority for no if you say eya ade na say o mo say no say nyina party no if you say de o ye ne nya o mo nim sa details no mimi hu ena me madwen kra nko kra na no asiru nketi ase sa de no mo ye o mo de no ena mo win 20 ka ho bi no mo win 20 bia no mo de no mo ye ne sa ma eye na enye ye die so mo so so mo se ne ye ne ye die ne bobra kakra on de men ka bi kra chairman kwasinti chairman ye beda wase de na ka twato de me ka twato no nyina ne se MPP for enhwe boa me dia boa MPP awa santema mu a ene Ghana anyina ye ka kwasinti de Ghana anya obi abeti o obi anim say ye papa say ye boni say ye obi anim no obi anim de me betimi ayabo MPP enti omunya gidie no no mfa me mpe chama wode no gogwa bia o de ono de ndi okokra so o mfa me mpe o de na kakra o me manwini na o ma kika kai o ka so on de ndi okokra na twikasa okay o de ase na mo mfa me mpe no na me nkonko boa no de nyina yempegya party no mfa nko Samuel Ajimanko do say cooker always every day okay ti ano so ade eno no chama kwasinti chama yadase mutumi damase yadase. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.